tolong perbanyak oh amal ibadat untuk nyolai lo masuk sarugo untuk nyolai onde masuk sarugo. Yo barumpui onde di dalam para onde di tabe nyo mangko nyorandang yo di tabe onde mangko nyorandang janyo idui onde bakato awa tolonglah kana oh amal ibadah tolong nyokana onde amal ibadah. Awak tuo onde matola kabua gikok bajalan onde batung ke pulo gikok bajalan onde batung ke pulo idui iladake onde ka pintu kubua usanyo duit